I časno ljudi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu. Danas ću vam pokazati kako da skinete Minecraft Pocket Edition najnoviju verziju 0.12.1. Znači ovo je prvi tutorial na mom kanalu i ovako to ide. Znači to je ta ikona od Aptoidea. Evo ga, to je ta ikona. Uđete u vaš menu i nađete Google Chrome. Uđete, trebate kuća Minecraft 0.12.1 razmak 3 do 0 ali nemojte ovako ukucati ako sam ja ukucao. Idete idi. Prvo što vam izađe Pocket Edition, download Minecraft Pocket Edition for free 3 tačke, tu pritisnete. Izađe vam ovo Aptoide i Minecraft. I vi sad trebate pritisnuti ovo install i vam se neće skinuti Minecraft Pocket Edition, već Aptoide. I ja neću kidati pošto ga već imam. Ako izađete, ovo će vam doći kada se instalira. Evo sad ću ja ući. Da vidite kako je to. Evo vidite. Onda kucate Minecraft Pocket Edition. Evo vidite tu. Evo ovdje vidite ispod verzije. Znači 0.12.2. Vi imate vamo i ovi bolji. Kod mene mislim 0.12.2. Da, ažuriraj piše. Evo ažurirat ću, da znam što neću. Znači kod mene 0.12.2. I eto, znači vama je još bolje 0.12.2. Onda imate neki 1.0, 1.0.4. I to što je, znači tu imate i još neke druge igre, naprimjer FIFA 16. Također ima, ali meni ne može na telefon, vidite. Ima svakakvih igara, vidite. Tu. I eto ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, nadam se da ste uživali i vidimo se uskoro. Ćao!